أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude allah subhanahu wa ta'ala duwano nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam mi torki allah subhanahu wa ta'ala on yalla jaɓan e korka ko wonne muɗum ko newnayi ko lutti kon kadi haray miɗo annitina ɗo landal gotal ko musidɗo meɗen landi tawata kanko hino mapinimo hino ngalɗinimo tawata o humpitaki fi muɗum kono haray o felaka inchallah kono noon ko koyen fu meɗen hanuɗen humpitagol ɗum ko yowodiri kon fi ɓeygure nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri e raɓɓiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inde maɓɓe nen ko muhammad bun abdullah ko raɓɓindingol hara yumma maɓɓe ko nene aminatu bintu wahabi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe jogino bappiraɓe 11 e nder ɓe bappiraɓe ɓe 11 ko ɓuri e sellude kon ko silmuno e maɓɓe ko sayidna hamza e sayidna abbas woɓɓe no watti ɗon e fadle nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe jogino yayiraɓe 6 ɗon kay ko ɓuri sellugol kon ko silmuno e maɓɓe wotno make safiya si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe resuno sonnaɓe 11 mo ɓe adi resude on ɗum ko nene khadija radiyallahu anha wa ardaha ɓe resuno nene khadija te nene khadija no jogui duuɓi 40 on say te nelaɗo no jogui duuɓi 25 nene khadija heɓanno ɓe ɓiɓɓe 6 worɓe 2 e sonnaɓe 4 haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rewɓe ɓe jibini ɓe nene khadija jibinani ɓen ɓeɗo sonnaɓe 4 e worɓe 2 worɓe ɓen ko wiyete ɗon algasim e wiyete ɗon abdullah jiwɓe ɓen haray ko wiyete ɗon nene fatima e nene ruqayya e nene zainab e nene ummu kulsum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fo allah arsikunoɓe ko gueɗal ɓe 7 worɓe 3 e rewɓe 4 ko sonnajo wiyete ɗon nene mariyatul qibtiya ko oɗo jibinannoɓe gueɗal maɓɓe jeɗɗa bon wiyete ɗon ibrahim haray kadi ko ibrahima tun woni ko jibina e nder madina luttuɓe fof ko ɓe jibina ko e nder makka ɓe fof kadi ko sonnajo goto woni ko jibini ɓe nene khadija jeegoɓe ɓen fof siwona ibrahim haray ɓiɓɓe nelaɗo ɓen kadi fof maɓɓe ɓe fatino e gurdal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sina goto pet ɗum ko nene fatima sonnajo sayidna ali on ko on jibinno sayidna alhasan e sayidna alhusain haray noon mi watta ɗon sayidna alhasan e sayidna alhusaini wona ɓe siwtaɓe ko aden e kotomu ko sayidna alhasan woni ko hecci sayidna alhusain radiyallahu anhum ajmain nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe resi nene khadija ɓe resitano goɗɗo ɗon ha tumade nene khadija fatino ko ɓay nene khadija fatike si ɓe jombiti goɗɗo ɓay noon nene khadija fatike ko hommo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jombituno ɗon ko nene sawdatu o wiyeteɗo sawdatu bintu zama oɗo kadi hari ko sedanoɗo ɓe jombiti hombo kadi yeeso ɗon nene aisha ɗum ko gueɗal seydina aboubacre ni siddiq radiyallahu ta'ala anhuma ɓe jombitoyno goɗɗo kay wiyeteɗon nene hafsa oɗo ko bintu umar gueɗal seydina umar bun khattab umarul fabro ɓe jombitoyno goɗɗo kay wiyeteɗo zeynab bintu khuzayma ɓe jombitoyno jowab o wiyeteɗo nene ummu salama oɗo modi makko sahindinano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aray ronimo ɓe jombimo ɓe jombitoyno kadi goɗɗo wiyeteɗo zeynabu bintu jahshin ɓe jombitoyno goɗɗo kadi wiyeteɗo ummu habiba ɓe jombitoyno goɗɗo kadi wiyeteɗo juwayriyatu ɓe jombitoyno goɗɗo kadi wiyeteɗo safiyatu ɓe jombitoy goɗɗo sakkitoro on wiyeteɗon maymuna bintul haritha haray ko ɓeɗo woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno ko jombi sonnaɓe 11 ko ɓuri e jiccude e fottagol karamakoɓe amma noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe jogino horɓe 2 ko wiyete korɗo kaka sonnaɓe si tawi kaka worɓe ko wiyete ko maccuɗo ɓe jogino horɓe 2 oya ko honno wiyete oya no wiye mariyatul qibtiya o mariyatul qibtiyajo ɗo nelaɗo resano o wonano sonnajo maɓɓe officiel ko ɓuri sellude e konngudi karmakoɓen ko oɗo noon heɓani ɓe o gueɗaljo wiyeteɗo ibrahim hiɓe jogino kadi korɗo goto kadi wiyeteɗo rayhanatu
ko ɓeeɗo ɗiɗo wonno horɓe nelaɗo ɓe. ɗum won noon karama koɓe goo watta ɓe ɓeeɗo e hoore ɓeeɗa inna fuu ko 11 kono sonnaɓe tiyo ɓe watta ɓeeɗo e hoore ɓeeɗa 11 wona 13 kono ko ɓuri jeccude kon haray koɓe 11 e sonnaɓen e horɓe ɗiɗo. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓeeɗo wonno koɓe resi, kono e nder ɓeeɗo kadi fop ko nelaɗo resi to wo hara ko jiwo mo jombaka aranal haray ko nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. oɗo nelaɗo resno mo tawi ko paykum fewno ɓe natidi e makko suudu tawi mo jogii duuɓi 9, ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fatoto tawi nene Aisha heɓe jogii duuɓi 18 radiyallahu anha. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ƴette feccere dina mum kan haray e juuɗe o jiwo ɗo, ɗum ko nene meɗen ummul mu'minina nene Aisha. joni noon ko honno mi hikkinta ɗo no mi jantori ɓe ɗo ni ko nen ni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko resiriɓe, bi ma'ana arano on ko nene Khadija, ɗiɗaɓo on ko nene Saudatu, tammo on ko nene Aisha, nayaɓo on ko nene Hafsa, jowaɓo on ko nene Zainab bintu Khuzaima, jeegaɓo on ko nene Ummu Salama, jeɗɗaɓo on ko nene Zainabu bintu Jahshin kadi, jeeɗiɗaɓo on ko Ummu Habiba, jeetataɓo on ko nene Juwayriyatu, haray jeenayaɓo on sappoɓo on ko nene Safiyatu bintu Haris, haray sappoɓo on ko nene Maymunatu, sappo e go'aɓo on woni nene Maymunatu, ɓay fuɗɗoro ɓen ko nene Khadija, ko ɓeeɗo. amma geɗal ɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ko honno woni ko ɓe heccindiri. geɗal ɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ko hecciɓe ɓe fuu, bi mana dikkuru on ka ɓiɓɓe maɓɓe ko sonnajo ko geɗal maɓɓe on wiyateɗon Al-Qasim, ko ɗum si ɓe innaɓe Abal Qasim. enen kadi hiɗen jikkini ka meɗen goɗɗo dikkuru makko on ɓe nodditiro ɓe inna nene Karijo ma baba Karijo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ko ɓe dikkorno ko gorko wiyateɗon Al-Qasim. ɓayni oɗo feƴƴi ko ɓe hikkino ɗon ko nene Zainab, haray tammo nga ɓiɓɓe haray ko nene Ruqayya wonno tammo on, hurtiɗon nene Ummu Kulsum, hikkitiɗon nene Fatima, hikkitoyiɗon wiyateɗon Abdullah, hikkitoyiɗon sakkitoɗo on haray wiyateɗon Ibrahim. no mi wirno nane noon ɓeeɗo fop ko nene Khadija woni ko jibini ɓe, si wona wiyateɗon Ibrahima ko jibinimo ko sonnaji wiyateɗon Mariyatul Qibtiya. haray kadi ɓeeɗo kadi fop mi fillito ɓe mayno e nder gurdam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sina ɓiɗɗo maɓɓe goto nene Fatima. nene Fatima wurituno ɓaawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yeru embere lebbi 6 kamɓe kadi ɓe faati radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. joni noon ka waɗugol détail seeɗa fi ɓiɓɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam o dikkuru maɓɓe wiyateɗon Al-Qasim, oɗo o jibinano ko adi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelede, o faati kadi tawi himo jogi duuɓi 2 pet, ko ɗum woni hari ko boobo. geɗal maɓɓe wiyateɗon Abdullah, oɗo kadi ko jibina hari nelaɗo nelama, ko oɗo ɓe jammuno at-tayyibu tahir, oɗo kadi o mayno tawi ko o boobo, oɗo hari hay o timminari duuɓi 2 si o geɗal maɓɓe wiyateɗo Abdullah ɗo woni ko faati. tammo on ka worɓe ko Ibrahim, oɗo ko wulida ko jibina ko Madinatul Munawwara, oɗo kadi o ka hitande ka fergudira ka hitande 8 ko ɓuri e jiccugol kon, ko ɗo woni ko oɗo jibina, oɗo kadi o wuruno ko timmano duuɓi 2 tawi oɗo kadi o fatike. amma sonnaɓe ɓen ɓiɓɓe nelaɗo ɓen ka sonnaɓe nene Zainab, oɗo ko jombunomo ko wi'eteɗo on honno Abul As. Abul As oɗo ɗon ko ɓiɗɗo nene Tosoko nene Khadija ko halatiha, ko oɗo jombuno hombo nene Zainab. amma nene Fatima ko jombunomo ko Sayyidina Aliya radiyallahu anhu. amma nene Ruqayya e nene Ummu Kulsum ɓeɗo ko jombunoɓe ko Sayyidina Usman bun Affan, resuno ɓeɗo ɗiɗono. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam okko Sayyidina Usman nene Zainab, nene Ruqayya afwan, ko nene Ruqayya won ko Sayyidina Usman wonno ko jombuno. ɓayno woni ha Ruqayya fatike, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴetti miñam makko kadi wi'eteɗo on Ummu Kulsum okki Sayyidina Usman. oɗo kay wono ha o faati, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o Usman siɗo marno tammogo kadi mi okketeno kono lanni, ko ɗum so o inne Zunnurayni, ko inana Zunnurayni ko kanko tun e tagefo mon fuu jombi geɗal ɓe nelaɗo 2, goto heɓari ɗum ɗon si wona Sayyidina Usman radiyallahu anhu. harayno sella ka goɗɗo jomba nene gotoɓe 2 kono ko woni ɗum wona yoɓe tawtidir. si oya maayi hiɗa wawi jombitude oya, ma ɗum karama ko ɓe no ini si a seedi e oya hiɗa wawi jombude oya kadi, kono yoɓe tawtidir e dewgal gotal, haray ɗum no l'islam o hino sali.
ko ɗum Allah ni ga deftere makko wa an tajma'u bainal ukhtayni hawtidugol hakkunde nene gotoɓe ɗiɗo haray l'islam o jaɓa ɗum ɗo. haray ko ɗe toɓɓe ɗo mi falno ɓanginde sabu musidɗo on landi kon haray koye watta hakkil moƴƴa sa inni ko a julɗo haray ɗa hani andude nelaɗo seeɗa, anda gurdam maɓɓe ɗan seeɗa, anda ɓeygure maɓɓe nden seeɗa. ɗo a andi inde ɓeyguli maɓɓe ɗin, a andi inde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko honno ɓe jibinira, ko honno ɓe ardodiri, a andi kadi sonnaɓe kadi mo be ko hombo jommunoɗo ɗum ɗo ko seeɗani e gurdam maɓɓe. watta ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe nelano fewno ɓe resi har ɓe mari duuɓi 25 fewno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe nela har ɓe mari duuɓi 40 anda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fewno ɓe feri ɓe ewi makka har ɓe jogi duuɓi 53 anda sonnajo mo ɓe adi jombude on ko nene khadija radiyallahu anha fewno ɓe resimo har o mari duuɓi 40 har o seedama laabiji ɗiɗi nokkelgo ɓeni ha laabiji 3. anda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko duuɓi 13 woni ko ɓe yottini makka ɓawo ɓe nelede, ko duuɓi 3 ɗin fof hari ko e gundo ko suuɗagol yottina ɗiya duuɓi 3 10 sakkitori tawi on sahi ko feññingol. anda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko duuɓi 10 ɓe woni madinatul munawwara Allah on ƴettiti ɓe. anda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko duuɓi 63 63 ans woni ko ɓe fatori. anda o qur'anu mo jogi ɗen fof koye nder duuɓi 23 woni ko tippi. anda nelaɗo ko makka woni ko ɓe jibina, anda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko madina woni ko ɓe faati ɓe surra kadi ka suudu nene Aisha fewno ɗo ni qabru maɓɓe on hino ka julirde maɓɓe madinatul munawwara. anda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko laabiji jeli woni ko ɓe hajji, ko nde wotere woni ko ɓe hajji maɓɓe hajjatul wada on. anda umuraji ɗin ɓe waɗi fillayeji go ɓeni laabiji 4 dolleji go ɓeni ko laabiji 6. anda o qur'an tippiɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko suratuji 114 woni e nder qur'an o. anda 60 ɗin fof 86 86 ɗin fof ko tippi ko e nder makkatal mukarrama e nder duuɓi 13. anda ɗiya 28 luttuɗin fof ko tippi ko e nder madinatul munawwara e nder duuɓi 10. anda kala suratol wiyangol makkiyatun haray ko makka ngol tippi, kala suratol wiyangol madaniyatun haray ko e nder madina ngol ko tippi. ɗum ɗo ko seeɗa e gurdam nelaɗo woni ko handa andugol. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala an landiɗo landal ngal ha ngal jaaba yo Allah naftore kala yiwiɗo nde yewtere ɗo kadi o wawi naftorde goɗɗum e muɗum yo Allah waɗanmo joddingal janna. kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo kadi goɗɗo naftoro yo Allah waɗanmo sadaqatun jariya. mi turiki rabbul ibadi yo Allah waɗu hara ko fi Allah mi waɗiri hara heɗi ɓe ngari heɓora fi Allah ɓe sakitira yewtere nde ngari fi Allah. yo Allah wurno en hoore l'islam, yo Allah ƴettiti en hara ko en gomɗinɓe, yo Allah wurno en fodde ɗan gurdam no moƴƴani en, yo Allah ƴettiti en ñande tawata ko wala kara woni ko moƴƴani en. mi turiki rabbul ibadi o radio meɗen lawol kisal. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu barki e makko, waɗa barki e sincuɓe oɗo, waɗa barki kadi kala wonɓe heɗade, wonɓe wadde yewtireji, wonɓe wadde programme ji toon. mi turiki rabbul ibadi on yo Allah yaafo en yaafo mawɓe meɗen. turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dande en ala e wawata e jogede. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en ngalu bewnaygo, yo Allah dandu en kadi basal wirtaygal. mi turiki rabbul ibadi on kala jogiiɗo jam e kisiye ka ɓeygure mum yo Allah duminanmo, kala jogiiɗo ande sohla toon kadi yo Allah ittanmo. yo Allah dandu en shirka ngol mo hara hiɗen andi, yo Allah dandu en shirka ngol mo kadi hara en anda. yo Allah okkore en jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi waɗandi barki. kala ka julɗo ɓiilay tooña yo Allah on solnanmo. haray ko wonno ga ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.